سلام تخاتلتناش channel كمي كنيخم كمي تخونو سنة كتكونو ناي وتر من يوتيو نايلو ما عرستي كد محجي غيري زي فلت فليز بلا عرستينا كنري نسو دما أبز قربا أوان بريزيدنت سياس مس نتشاينا ناي سرع عودت غيرو خلو مس حار غازيتنيا ناي مس حانتي غازيتنيا ناي تشاينا انترفيو غير نيرو أما بزحتو انترفيو ناي سياس فلا بيرتراز قبر زنبري بتخكل وشتو نخد فلطو أقداس حطوطات تحاتيتو حاتوهم كملسن ريا يفلتني يعني اتهم تفلتو اتس اوكي ناخذكم انتهينا مالتي زي ابزا انترفيو زيا أقدس تزعباتات بفلاي دما كالي دما قمت لابيلان رايو مسكالوت ناي معراباويان ጋዜጠኛታት ክግበር ከሎ ህልኽ ዝመሎ ምልላስ ዝመሎ ኢንተርቪው ኢና ንርኢ ስለዚ ብትኽክል ከመይ ዓይነት ኣረኣያ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣይንኽእልና ሓንቲ ብዚኣ ክትበርሃልኩም ትደሊ ብዙሕ ብዛ ኢንተርቪው ናይ ኢሳያስ ዘይረኣኹም ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ወይ ድማ ኢሳያስ ነዊሕ ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ምናልባት ሓንጎሉ ኣሪጉ ይኸውን እዩ ትብሉ ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚኣ ኢንተርቪው እዚኣ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንታይ ዓይነት ክእለትን ምልከት ናይ ጂኦፖለቲክስ ከም ዘለዎን ብዙሕ ነገር ክንምሃር ንኽእል ኢና እቲ ካልእ ናይ ፖለቲካ ናይ ዓድና ንግደፎ ኣብ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ኣብዚኣ ኢንተርቪው እዚኣ ጥራይ ኣተኪርና ክንርኢ ኢና تفتوى دي خاتو صور أبزي قدس أنت سمعك هذا ما تمهارو لنا تبكر له خليو لا يكبروا بحدا نجمر زي انترفيو زي أب تشاينا نايس راح متعجيرو خلو زي تجبر انترفيو سلازي أنت كن رينا مجمر يا just give me a second نوح انترفيو سلازي خونة تاقد داسنا قرط راي كنسمع كنفتنينا كلها كأربعة مفتوغن جزيان ترغيبنا كنقبرها مفتنا let's start now. Both countries have stood the test of time and have shared well info. In the very recent conflict in Sudan, Eritrean government has provided assistance to the evacuation and transfer of Chinese citizens. And at the same time, Chinese people have also helped Eritrean citizens to evacuate from Sudan. So what is your take on this evacuation and how do you see this mutual cooperation between the two sides in the face of crisis? So حنت كابتن حطوتات تحطو دلا أبزي ناي السودان أجرجر تشاينا هزبا بمنقد إيرترا غير خمزوصات نقرأ منقدهم دماغل غير إيرتراين حيزنا خمزوص أنا سلازي كلتي ينزل لون زمدنا كما تقول صحيح دلا مجمريا بتحجز ولا تجمر دلا قن سنهيلنا تلك ذات وحبريت خنرينا let's go. Conflict erupted. It was out of the question that we need to have arrangements on doing this job. It's our commitment to our common cause to work together. And in difficult times, like this sad situation we have in the Sudan, the cooperation between Eritrea and China is a natural phenomenon. I mean, Chinese in Eritrea or Chinese crossing from the Sudanese border to Eritrea have all the right to be supported. And Eritrea did its obligation in providing the support required by Chinese citizens who were trapped in the conflict in the Sudan. And similarly, China would do the same thing to uphold its moral obligation to support people under distress. Conflict situations definitely require a moral commitment of everybody, humanitarily support citizens of one or another nation held or trapped in a situation like the one we have in the Sudan, which is very sad again. Mr. President. So تملت ذهبا أبجزي شجر أبجزي عجرجر نستشجر سب محجز سبعوي تكباريو الذي تشاينا نحن تشايناويان أبجزي شجر بعدنا جرام كوس وكنفقد لهم كلنا تشاينا ون أبكال مدرخ كمون تجاتي من زي جاتنا كحجز خوليهم زدما سبعون نتيو زبلا زراربايو زدون تخكل زراربايو أبجزي شجر التنتك حجز تبقيني سمعني نزاي كنا زيادة هنري طلقنا بالك خير انترفيو حارب حركة ترجمة لكم إليكم كم كتريوات خليهم just context and react يخبر ترجمة يكون. President, in a very recent televised speech, you have announced the opening of the Eritrean border to refugees who are fleeing from Sudan during this conflict. What is the rationale behind such a decision? This is a humanitarian case. This is a humanitarian situation. You don't need to be obliged. You need to be reminded by anybody to provide any support that is required of you. And no visas, no permissions. Anyone willing to cross the border to Eritrea can freely or safely imagine that everything is open for the travel, saving human lives, saving people from a situation like the one in the Sudan.
Mr. President, let's get back to this profound relationship between China and Eritrea, because over the past years, we have saw so many memorable testaments of this solid foundation between the two countries. I remember in 2008, during the Wenchuan earthquake. At that time, I was very young, but I remember vividly, at that time, both you, Mr. President, and also your people has made donations to the people in the earthquake and also have expressed your willingness to help to tide over these difficulties together with the Chinese people. How do you see this mutual support, mutual assistance? So ኣብቲ ቅድሚት እንታይ ኢላቶ ነራ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ሓበሬታ ዘውፃኻዮ ካብ ሱዳን ዝመፁ ክትቅበሉ ከም ትኽእሉ ሓቢርኩም ኣለኹም ኢላቶ እያ ንሰብኣዊ ፀገማት ስለ ዝኾነ ኢና ጌርናዮ ብሕፅር ዝበለ ምክንያቱ ኣብ ካልእ እውን ሰሚዕናዮ ስለ ዘለና ኣብዛ ሕጂ ድማ ኣብ 2008 ኣብ ቻይና ኣይ ቲንክ ዝኾነ ምንቅጥቃጥ መሬት ገለ ኣጋጢሙ ነይሩ መስለኒ ኤርትራ ድማ ኣብቲ እዋን እቲ ሓገዝ ክትብ ሓገዝ ሂባድያ ክትብ ጠለብ ኣቕሪባ መስለኒ ስለዚ እዚ ሓደ ፅቡቅ ጌስቸር ወይ ካብ ሰናይ ተግባር ከም ምዃኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን ዘሎ ዝምድና ከመይ ትሪኦ ትብላ ኣላ ሕጂ ሞር እቲ መበገሲ ስለ ዝኾነ ካብ ቁንጭል ኣቢልና መብዛሕቲ ግዜ ከምዚ ዓይነት ኢንተርቪው ክግበር ከሎ ንእሽተይ ቆንጭ ኢልካ ምርኣይ ፅቡቅ ኣይኮነን ኩሉ እቲ ኮንቴክስት ብሓደ ተሪኻዮ ዝበለፀ ስለዚ እቲ ቀንዲ ክንሪኦ ደልዮ ዘለኹ ብሕጂ ክመፅኡ ለስለስና between the people of both countries. It's simply a convergence of value systems. ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገስና ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብዚ የድልየከ ሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልያ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ንኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልፎ ኮርስ ኣለና ንጠቐመሉ ብለኩም thank you very much A convergence of value systems of communities, nations, peoples are what bring people together. We would so ኣብዚኣ ተገዳሲት ናይ ቻይና ናይ ኤርትራን ዝምድና ከመይ ትሪዮ ክትብሎ ከላ ትመሰረት ናቱ ከመይ ትሪዮ ክትብሎ ከላ እንታይ ዝብል መልሲ ሂባ ኣሎ convergence of values in general እቲ ዘረባ እውን ኣዝዩ ፅቡቅ ዘረባ እዩ እንታይ እዩ ስኻ ቻይናውያን ከምዚ ናይ ኮሚኒቲ ሕብረተሰብ ዘለዎም እዮም ስድራይ ቤተሰበይ ኣሕዋተይ ደቂ ዓደይ ዝብል ቫልዩ ሲስተም ሓደ ሰብሲ ነውሪ ዝበሃል ዘለዎ ንበይንኻ ከምዚ ምዕራባዊ ዓለም ንዓይ ጥራይ ኣነ ድልዳለኽዎ ክገብር ክእል እየ ዘይኮነ ሕብረተሰበይ ዓደይ ከስድራይ ከንታይ ይብሉ ቤተሰበይ ዝብል ዓይነት ቫልዩ ሲስተም ወይ ከዓ ክብርታት ዘለዎም እዮም ስለዚ ሕብረተሰብናትና ድማ ናይ ፋሚሊ ወይ ከዓ ናይ ስድራ ቤታዊ ኣካይዳ ሶሻል ዝኾነ ናይ ማሕበረሰባዊ ኣካይዳ ስለ ዘለዎ ክልቲኡ ተመሳሳልነት ስለ ዘለዎ ናይ ምውሳብ ናይቲ ክብርታት ስለ ዘለዎ እቲ ዝምድና ዝሓየለ ዝብል ኣሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ባህላዊ ኣነባብራ ናይቲ ህዝቢ እንተሪኻዮ ካብ ምስ ናይ ምዕራብ ምስ ናይ ምብራቕ ዝቐረበ ምዃኑ ንክትግንዘብ ትኽእል ማለት እዩ like to see humanity move towards fair and justice, a situation of justice. These values are what bring people together. It's not only China and Eritrea, but people everywhere in the world, Latin America, Asia, Europe, the Americas. We need a new world order. What China has achieved, not only domestically, but globally, makes a lot of sense to many people across the world. And we need to work in solidarity to make more contributions for the future of humanity. We are not in the Stone Age. We are not in the Middle Age. We're moving ahead towards a new century, a new era for humanity. And complementarity and cooperation is the name of the game. No one nation, no one people will survive without complementarity and without solidarity. What China has done, what China has contributed to the global transformation is based on this concept of solidarity. Mr. President, those ኣብዚያ ጥራይ እዚያ እታ ዘረባ ናቱ ኣብዚያ ዘረባ እዚያ ዝብሎ ዘሎ ቃላት እንታይ ይብላ ኣሎ መጀመርያ ዝነብረሉ ዘለና ዓለም ዘበነ እምኒ ወይ ዘበነ ማእከላይ ዘበን ሚድል ኤጅስ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ሃገር በይና ተነፂላ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ብሓደ ኮይንካ ናይ ምስራሕ ከምኡ ድማ ኒው ወርልድ ኦርደር ዝብል ዘሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዘበናት ብኣሜሪካ ዝተመርሐ ሓደ
ዩኒፖላር ወይ ከዓ ሓደ ሓያል ዘለዎ ተኻሊ ምሱ እናተመሳሰለ ዝኸይድ ኣብዚ ሕጂ ግን ካልኣይ ናይ ቻይና ዕቤት ቅልጡፍ ዝኾነ ቁጠባውን ፖለቲካውን ፅልዋ ንዓለምና ካልእ መድረኻት ይፈጥረላ ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ መድረኽ ይኽፈት ከም ዘሎ እቲ ሓድሽ መድረኽ ኣካይዳ ናቱ ድማ ንሓደ ጨቂንካ ንሓደ ደፊእካ ንሓደ ረጊፅካ ምኻብ ዘይኮነ ተረዳዲካ እንካን ሃባን ዘለዎ ኮኦፐሬሽን ዝምድናታት ብእንካን ሃባን ዝህነፅ እምበር ብሓይልን ብዕብለላን ዝግበር ኣይኮነን ይብላ ኣሎ እዚ ዝብሎ ዘሎ ቃላት ወይ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣተሓሳስባ ሓደ ኢሳያስ ኣሪጉ ኣተሓሳስቡ ገለመለ ምስ ዕድመ ክኸይድ ከሎ ሰብ ኮንቴክስት ክበኩም ወይ ቁሩብ መረዳእታ ክኾነኩም ኣነ ኣብ 1991 እየ ትምህርቲ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚረ 91 ኢሳያስ ድማ ፕሬዚደንት ነይሩ ሹ ኣብዚ ሎሚ 23 ክንዲ ምንታይ ግዜ ከይድና ኣለና ስለዚ እቲ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ኣሎ ምናልባት ምስ ግዜ ሰብ ብዕድመ ክደፍእ ከሎ ኣተሓሳስቡ ክዝሕትል ይኽእል እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ኣእምሮ ሓደ ኣይኮነን ካብታ ዘራርቡ ክትሪኦ ከለካ ወይ ምናልባት ንኢሳያስ ክትፈትዎ ክትፀልኦ ትኽእል ኢኻ ሓንጎል ናቱ ግን ስቲል ሻርፕ ከም ዘሎ ንፁር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣገናዝባ ኣዘራርባ ኣጠማምታ ናቱ ማለት ብዙሓት ግሎባል ሪደርስ እየ ዝከታተላነ ብዓለም ደረጃ ብኤሮፓ ብኣሜሪካ ግን እቲ ኣዘራርባ ናቱ ጠመተ ናቱ ኣወዳድቃ ቃላት ናቱ ኣዝዩ ልኡም ንኣብነት ምስ ምንታይ የወዳድሮ ኣለኹ ጆ ባይደን ናይ ኣሜሪካ እንተሪእኻዮ ኣክንዲዚ ንሱ ተዛሪቦ ዘሎ ግዜ ብዙሕ ጌጋታት ተዛሪቡ ኣሎ ወይ ሓሳባቱ ፋሕፋሕ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ብመንፅር ብዕድመ ምናልባት ጆ ባይደን ዓበኹን ባት ሓንጎሉ ስቲል ሻርፕ ኣሎ ፍተዎ ፅላዮ ሓንጎሉ ዌል ፋንክሽኒንግ ፅቡቅ ዝሰርሕ ሓንጎል ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ክኸይድ ከሎ እናደኸመ ስለ ዝኸይድ ክንቅፅል ኢና ብፍላይ ንቻይና ምስ ከደ ኣተዓባቢኡ ኣብ ቻይና ከሎ ከመይ ከም ዝነበረ ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣላቶ ኣብ ካልእ ሰሚዕናያ ዘይንፈልጥ Voices who are now seeing China's rise as a threat, not as an opportunity. How do you see those moves to contain China? In history and say the imbalances globally, conflicts here and there, world war. ታሕቶ እንታይ የደላ ዕቤት ናይ ቻይና ብቁጠባ ቀልጢፉ ምኻድ ንገለ ክፋል ናይ ዓለም ብፍላይ ንምዕራባዊ ዓለም ንኣሜሪካ ድማ ስግኣት ኮይንዋ ኣሎ ስለዚ እዚ ብኸመይ ትሪዮ ትብላ ኣላ ሓፈሻ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናታ ንቻይና ወላ ሕጂ ብቕልዑ ዝዛረብዎ ንቻይና ኮንቴይን ወይ ከዓ ክቋፃፅርዋ ወይ ቦታ ከትሕዝዋ ብዙሕ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ቢካዝ እቲ ቅልጣፈ ናይ ቻይና መጀመርያ ብኢኮኖሚ ሕጂ ድማ ፖለቲካውን ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ናቶም ፀገም ስለ ዝኸውን ዘሎ እቲ ምክርኻር ኣዝዩ በርቲዑ ሎት ምትፍናን ናቶም ስለዚ ብዛዕባ እዚኣ ታሕቶ ኣገዳሲት ጂኦፖለቲካዊት ሕቶ እያ And continuous confrontations have been the philosophies of many minorities who have tried to dominate. It's hegemonistic. It's dominating as an attitude to suppress peoples and nations and finally control or dominate global economy. It's been a misguided policy. It's a misconception of realities. It's misunderstanding of history. Now we see the future is very bright. The future is very bright because of Chinese achievement. China has proven to everybody in the world, the marginalized and those who entertain the ideas of domination, this is no more the rule of the game. People of the world will have to cooperate. The new world order is an order of cooperation, complementarity, and working together. It's not a world order for domination or hegemony. Well, during the meeting yesterday. So, ኣብዚያ ጥራይ ትዘረባ ናቱ ብትክክል ኣካይዳ ናይ ቻይና ኣይዶኖ ልዕሊ ቻይናውያን ትፈልጦ ይመስል ብትክክል ይገልፀሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ቻይና ዕብለላ ናይ ቻይና ንብዙሓት ሃገራት ነቲ ብኣሜሪካን ብምዕራብን ዝነበረ ዕብለላ ኣንፃሮም ድሕሪ ከይድካ ድማ ብዙሕ ፀገም ዘጋጥመካ ናይ ቻይና ፓወር ወይ ከዓ ምድያብ ኣብ ፖለቲካውን ኢኮኖሚካውን ባላንስ ኣብ ምሃብ ዓብ ተራ ክህልዎ እዩ እዚ ድማ ንብዙሓት ሃገራት ተስፋ ሂበና ኣሎ ምክንያቱ ኣንፃር መርገፂ ናይ ኣሜሪካ ተወሲድካ መፃኢኻ ኣዝዩ ሕማቕ ክኸውን ዝኽእል ነይሩ ቀደም ሕጂ ግን ናይ ቻይና ምስቲ ሓደ ተደይ ተቢልካ ናብቲ ሓደ ብምኻድ ኣልተርናቲቭ ካልእ ኣማራፂታት ንኽህሉ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ስለዚ ከምኡ ድማ ናይ ቻይና ፖሊሲ ምስ ካልኦት ሃገራት መብዛሕትኡ ግዜ ዶሚኔሽን ወይ ከዓ ዕብለላን ናቶም ፖለቲካዊ ዕብለላ ንምርኣይ ዘይኮነ ምስቲ ሃገር ከም ኢን ጀነራል ከም ማዕረ ዘለዎ ሃገራት ክልተ ሃገራት ከም ዝዛመዳ ዘለዋ ወይ ይሰርሓ ከም ዘለዋ እያ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ፖለቲካዊ ምትእትታው ድማ ኣይትገብርን እያ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዓለም ድማ እዚ ዓይነት ፖሊሲን ዝመርፃ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዝኾነ ሓገዝ ካብ ምትእትታው ፖለቲካን ምግባር ብትሪ ስለ ዝቃወሞ ፅቡቅ እውን ስለ ዘይኮነ እቲ ሕማቕ ትፀብቕ ሓንቲ ሃገር ብዝመስላ ንክትከይድ ዕድል ክወሃባ ኣለዎ ቻይና ድማ ምስቲ ሃገር ዝምድና ክትገብር ከላ
وشتاتيا نت بوليتيكا نت عقر كتغير يتفتنيا بنصارو اوروبان امريكان اتا ننوح عمتا زتقملو زنبره ستايل سوسلو زغوني يزغل زلو. Today, President Xi has said that Africa is a very promising land. And he also emphasizes that given the current circumstances, it is more imperative than ever for China and Africa to enhance solidarity as well as cooperation. So, Mr. President, as the head of an African country, how do you think we can bring this bilateral relations between China and Africa to an even higher level? مجمريا حتى تبلا تشاينا نا افريكا كم حد ازي قداس عدل صقانا يمعبالي اتريو ازي قال فيديو غيركم يركم رايوا امريكا نا افريكا شجر صقاتاتن شجرن زلوا تفطراو صقا زلوا نا امريكا زدلي ابو گم وگن عغرغرن تراي ስለዚህ ነት عغرغر فتحካ شجر موساديو ማይንድ ሰት ወይ ካቲ ፖሊስ ና አሜሪካ ኮይኑ ጸናና ምዕራቡን ቻይና ግን አፍሪካ ነትዝባ وتتصقاتها كله عبد صقانا بيزنسن بيتن مخانيا كويني زرايا استراتيجيناتا كوميو ازي كما يغير كاتريو كم حدا مرحنا افريقيا هاجر تبللا. That's one critical challenge we see today. In spite of all the achievements, in spite of so many things happening globally, Africa remains to be a marginalized continent. Marginalized continent because of its economies. It's a subsistence economy. It's a very backward economy. You hear about famine here, famine there, conflict here, conflict there. All sorts of bad things are there. Now, Africa needs to be extricated from this state of affairs. How can Africa do it? It's the responsibility of the people in Africa. But definitely, Chinese contributions are very significant. For Africa to extricate itself, what China has done the last few decades in transforming the reality of Africa is only a beginning. And hopefully, the solidarity between China and Africa will create a synergy that will accelerate the process of extricating Africa from marginalization. Mr. President. So انتهي من لسهلو ابزيا دما يعني مستحسباتو دسمامعون زيكمكم بحفشا بوغن افريكا ني افريكاوي حبرات وكيلن دز خيد نيرو بيرفكت اكزامبل ملسي زهب زلو تشاينا افريكا دحور يكون مخم زلو اي زربالو باغرغرن بطميتن تساقا زلا كونتيننت مارجينالايز ازياد دحيرا زلا كونتيننت ويكا كفل عالم مخانا يزربالو كومو مخانا جن نسون كوم عينت مرحتن تحتت مخانم افريقيان مرحتن الساتهم يوم زحتت ولزي كال سبا يكونن ስለዚህ كزارب كله نتي رياليتا بافريقيا زلو نسون كوم عينت مرحتا بافريقيا زلون زفطروا مخانو ادميت جبريل وي يقبل يلن كمزي نفسه او يزارب زلو نحنا بسنك نغبرو زلنا دخمتنا محدران نخطلو زلنا منقدن افريقيا بكم درجه كبل يخاطو صبيه كم مرحنا هاجر ግን ان جنرال كم اناليست خويني زارب زلو كم زي ابدغ زلو تكونتات رياليتي زي ملكتو وي كان السنه رياليتي كغير زي كل نتكوننت افريقيا كغير زي كل وي زي عقم زي بيقولوا خويني زارب زلو ስለዚህ ኤርትራ አካል ከና አፍሪካ ወይን ኤርትራ አብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ተዛረበ ወይ ከባ በደረጃ አፍሪካ ተኮይኑ ንሕና መራፍት አፍሪካ ዝገበርናያ ድኽመታት ይኹም ዝኮይኑ ክብል መተገበየ በኋላ ያነ በቀጥል In 2021, Eritrea signed a MOU with China on Belt and Road Initiative. Well, this initiative was proposed by China, but the benefits has been shared by the world. But at the same time, I think you've heard some of the different voices, especially from Western media. እዚያ ብዛዕባ ዕዳና ኣፍሪካ ስለ ዝኾነት ኣብ ካልእ ግዜ ሪና ነርና ክሓልፋየ ነዋሕ ስለ ዝኾነት ኢንተርቪው ኣብዚያ ክንጅምር ኢና نشتي مهنياتو افريقيان ادا زلون تبركال فيديو غير لون كتكم تريوات خول يوم ذاك فال زابين رخيبه سلاز نبركو مسكالا رس سلت خيت ادا افريقيان كنتاي ادا لون بامصيا نير مليسونيرو بحصر زباله دحان غزي ترخيبنا خملاساينا. What is the morality of imposing any sanction on any nation? Wait a second. So, Mr. President, Eritrea is heavily sanctioned by the United States and some other countries. What do you think are the implications of those sanctions? And now it seems there's a tendency for some countries to label some developing countries as undemocratic and then use them as excuses to impose sanctions. How would you respond? So, زي حتى زي أقدر شتى تايت ولا لا ኤርትራ ብሕብራት ሃገራት ብዙሕ ቁጠባዊ ገራታት ዝወረደ ሃገር እያ እዚ ገራታት እዚ ክሳብ ክንደይ ከንቅፈኩም ክኢሉ ወይ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣውሪድልኩም ትብለላ ከም መቐፀልታ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብምዕራባዊ ዓለም ኣብተን ገለገለ ሃገራት ከም ዲሞክራቲክ ዘይቆፅርዎ ንሳቶም ነቲ እገዳታት ከም ወታደራዊ ኣፅዋር ብምጥቃም ነቲ ነተን ሃገራት ኣብ ምጥቃዕ ይጥቀምሉ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ከንታይ ሪቶ ኣለካ ትብላላ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ንስማዓዮ ክትርጉመያ ድሕሪኡ ናተይ ሪኣክሽን ክበላ to that.
it's the sick mind of hegemonistic powers. It's sick because why impose sanctions? What is the legality of imposing any sanction? What is the morality of imposing any sanction on any nation? It's a big question mark. It's not only sanctioning Eritrea, but sanctioning all those who uphold their independence and sovereignty. If they don't like you, they will impose sanctions. They will try to cripple your economies. They will try to incite conflict. They will try to destabilize and interfere. And they have no moral or legal high ground to come and intervene or even impose sanctions on any nation. Eritrea has been a victim of this because for the last 80 years, they have had their own መጀመርያ እንታይ ይብላ ኣሎ ካብቲ ሕማቕ ተግባራት ወይ ከዓ ናይ ዕብለላ ኣተሓሳስባ ዝብገስ እዩ ንሱ ድማ ምስናቶም ፖሊሲ ዝኾነ ኣካል ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃገር ቁጠባዊ ይኹን ካልእ እገዳታት ንኸንብር ስልጣን ዘለዎ የለን ይብላ ኣሎ ከም መቐፀልታ ናቱ ድማ እዚ ነተን ሃገራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስናቶም ፖሊሲ ምስናቶም ኣካይዳ ዘይትኸይድ እንድሕር ኮንካ ብኩሉ መዳይ ክሓፅሩኻን ክሃስዩኻን ብቁጠባ ኣገዳድዩ ብጎንፂያ ውሽጢ ሃገር ኣብቲ ዓድታት ብምግዛት ብዝተፈላለየ መንገዲ ነተን ሃገራት ምስኦም ዘይሰማምዓ ንምድሃቕ ዝጥቀምሉ መንገዲ እዩ ዝኾነ ሕጋዊ ሞራላዊ ይኹን ሕጋዊ ሓይልን ስልጣንን ድማ የብሎምን ከምዚ ንክገብሩ ይብላ ኣሎ fancy ideas about dominating Africa by regionalizing Africa into influence or centers of influence. And everyone who disagrees with their philosophy and their sick mind will have to be punished, demonized, impose sanctions. We're fed up of this stupid idea of imposing your will on others' sovereign and independent choice and trying to cripple their economies and try to create the disruptions here and there. One of the reasons for trying to create a rift between China and Africa is to promote their own agenda of dominance. And anyone who disagrees with them will have to be punished. For us, been a long experience, we've been able to face this challenge and in solidarity with our partners in Africa, with China, Asia, Europe, Americas, definitely this defunct idea to me will be history no matter of one decade. Mr. President, given So መልስናቱ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረ እዚ ኣካይዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዶሚኔት ንምግባር ወይ ከዓ ዕብለላ ንምግባር ዝኽተልዎ መንገዲ ከም ዘሰልችወና እሱ ድማ ካብ ሓደ ኣዝዩ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ዝብገስ ምዃኑ ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ቻይናን ክግበር ዝኽእል ጎንፂ ወይ ድማ ምፍልላይ ዝፍትንዎ ዘለዉ ድማ ንኣፍሪካውያን ሓልዮም ወይ ንቻይናውያን ሓልዮም ዘይኮኑ ነቲ ናቶም ናይ ዕብለላ መስርሕ ንምቕፃል ዝገብርዎ ኣካይዳ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ኤርትራ ነዊሕ ተመክሮ ከም ዝገበረት ብዙሕ ከም ዝተማሃረት ካብቲ እገዳታት ድማ ይዛረብ ኣሎ ንስሓ ግን መሊሳ ክትሓተ እያ this idea about what kind of impact has those sanctions made on the development of your country and also the livelihood of your people? It's not deniable. It does disrupt economic development here or there. It cripples abilities here and there. But that's one of the challenges. It's an uphill struggle. You can't build a nation in a very smooth manner without their disruptions. Imagine the history of the Chinese people, where from they have come and where they are now and where they are going. The same thing for Africa. A major challenge for liberation of peoples, independence of nations, and ultimately economic development to change the qualities of life of them cannot happen without challenge. The damage done to our economy through these sanctions have been tremendous, but we say we have learned our lesson. It has made us more resilient and more determined to continue our struggle, endeavor to change the quality of life by improving our economy. The problem here is many West. So እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ኣብ ፅልዋ ከም ዝነበሩ ኣብ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር መንገዲ ምዕባለታትን ለውጥን ክሪፕል ወይ ከዓ እንቅፋት ከም ዝነበረ ኣዝዩ ከቢድ ፅልዋ እውን ከም ዝነበሩ ብሓፈሻ ግን ሞር ተመክሮ ጌርና ሬዚሊየንት ማለት ከዓ ተፃወርነት ናትና ንከምዚ ዓይነት እገዳታት ከመይ ጌርካ ተፃዊርካ ትኸይድ ኤክስፒሪየንስ ጌርና ኣብ ዝቕፅል ድማ ካብ ዝኣክል ለሰን ወይ ከዓ ዝኣክል ትምህርቲ ወሲድና ኣለና እናበለ ይምልስ ኣሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ኣከባብ ሓድሽ ኣይኮነን ሃገር ክትሃንፅ ከለኻ ብዙሕ ብድሆታት ካብዝን ካብትን ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ቁጠባኻ ንክትሃንፅ ድማ ብዙሕ መሰናኽል ከም ዘለዎ ክፋል ናይቲ ህንፀት ናይ ሃገርን ናፅነትን ምዃኑ ከም ተወሳኺ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ብከምኡ ከይሓለፍካ ሃገር ኣይትሃንፅን ኢኻ ግን ተመክሮ ወሲድና እቲ ኣብ መፃኢ
ንቻይና እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረክናቶም ዘጋጥሞ ዝነበረ እዩ ንቁጠባ ናይ ቻይና ንሕና እውን የጋጥመና ኣሎ ዕላማና ድማ ነቲ ቁጠባና ኢኮኖሚናትና ንምዕራይ እዩ ዝብል ዘረባ ብወዛዚሞ ኣሎ ንቐጥል Western countries, the States and also other countries, they're taking sanctions as the kind of solution to resolve, crises and issues. The advantage of that attitude, that Sikh attitude, is it has inspired people more committed to liberation, independence. I think you are a believer of what doesn't destroy you, only make you stronger. Right? It does. I'd like to see everyone making his contributions in life. Your aspirations, your goodwill is your own emotional resource. But the fact that someone is coming and bullying you, someone is harassing you, someone is putting sanctions on you, is training you. It's a matter of getting the training in a negative manner. Ultimately, you become a full person. It's a learning experience for someone to go through these experiences. And you can't thank them definitely for their ugly attitudes, but definitely you have learned your lesson by going through the process of facing the challenge created by this dominating force. You have both sides of the coin. You have to see the advantage and the disadvantage. I could have done better without that, but I have learned a lot by their bullying attitudes and their sanctions that have crippled my ability to move forward. Mr. President, you Okay, ኣብዚኣ እውን ክልተ ሕቶታት ሕታቶ ነራ ተቐንዲ ግን ካብ ዘረባኻ ክርኢ ከለኹ ሲ ዘይቀተለካስ ኩሉ ግዜ የሒለካ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለካ ይመስል ኢላቶ እወ ብትክክል ከምኡ ግን ብሓፈሻ እቲ ቃንዛን እቲ ሽግርን ከይረኣናዮ እውን ክንከይድ ንኽእል ነርና እንተንኸይድ እውን ኣይምተፀለን ግን ካብ ወረደት ካብ ኣጋጠመ እቲ ፀገም ከም መምሃሪ ወሲድና ኣለና ካብ ነዊሕ ተመክሮ ጌርና ኣለና ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ሕጂ ሞር እቲ ሳንክሽንስ ኣብ ነብሱ ከም ዝነበረ ኣነ እናበለየ ዝዛረብ ዘሎ ንሕና ዘይኮነ ዝያዳ ንሱ ከም ዝተማሃረሉን እቲ ጉዕዞ ድማ ሓድሽ መንገዲ ከም ዝገለፀሉን እዩ ዝዛረብ ዘሎ You share a very special bond with China because about 50 years ago, you spent 2 years studying here in the country. And I read from a book which depicted you as a 21-year-old young man, very tall, who doesn't talk much, kind of shy, but who studies very hard and think very actively. So, ቅድሚ 50 ዓመት ናብ ቻይና መፂኻ ከም ዝነበርካ ፈሊጠ ሓድሽ ኣይኮነን ቻይና ንዓኻ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ሓንቲ መፅሓፍ ከም ዝረኣኽዎ ኣዝኻ ነዊሕ ሓፋር ግን ንጡፍ ተምሃራይ ከም ዝነበርካ ፈሊጠ ትብላላ ነዚያ ድማ ንቻይና ከይዱ ከም ዝተምሃራ ንስነቱ ተሰሚዕኻ ግን ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ተማሂሩ ምናልባት ኣብ ኢንተርቪው ተዛሪብዎ ከውን ያነግና ይሰማዕኮን This was very important ንኽንርድኦ እንታይ ተማሂሩ ኣብቲ ዋንቲ ኣብ ሰብዓታት ኣብ ስሳታት ነይሩ ኣይደኖ ግን ክዛረብ ከሎ ንስማዓዮ I think ኣብቲ ፊሎሶፊ ንሱ ዝኽተሎ እውን ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ So how do you think that experience has influenced you? And is there any interesting or impressive stories that you can share with us? እቲ ሽዑ ዘጋጠመካ ተመክሮን ትምህርትን ንጉዕዞ ሂወትካ ክሳብ ክንደይ ፀሊዎ ይኸውን ወይ ድማ ዝኾነ ንስኻ ብፍሉይ ትዝክሮ ዛንታ ይህሉ ዝኾን ክትነግረና ትብለላ እስማዕ እንጂ It was a moment where a young man of 20 could have learned so many things in a very short period of time. And that has shaped lives, my life, the lives of the colleagues who were with me. It was the foundation of the relationship. Mr. President, you just said you learned a lot. እንታይ ኢሉ yes መንእሰይ ወዲ 20 ዓመት ኣብኡ ምስ ከይዱ ኣብ ሓፂር ግዜ ነዊሕ ዓመታት ብዙሕ ነገር ብዙሕ ተመክሮ ክሓፍሰሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ብርግፅ ከም መሰረት ናይቲ ኣተሓሳስባይ ናተይ ይኹን ነቶም ምሳይ ዝቃለሱ ዝነበሩ እውን ዓብ ፅልዋ ነይርዎ ይብላ ኣሎ ግን ንሳ ተመሊሳ ክትሓተይ ኣለት ስለስን Were with me, it was the foundation of the relationship. Mr. President, you just said you learned a lot from here. What would be the biggest lesson that you learned from here that still have an impact when governing your country today? So ብዙሕ ተማሂረ ኢልካ እንታይ ኮን ይኸውን ንስኻ That's what I liked about her. Really, ነቲ ነገርሲ ዳይቭ ክትገብሮ ፈቲና so exactly እንታይ ተማሂርካ ትኸውን ካብቲ ሽዑ ወይ ገለ ካብቲ ሽዑ ዝተማሃርካዮ ኣብዚ ጉዕዞ ሂወትካ ሕጂ ትተኸተሎ ዘለኻ ትብሎ ሞር እውን ክትዛረበያ ምክንያቱ ምስ ቻይና ዘለዎ ኣተሓሳስባ ዝያዳ ከብርሃልና እዩ A commitment to the people now. You can go and listen to President Xi Jinping, listen to Chinese leaders here and there. It's their commitment to their people. They have committed their lives to change the quality of life of their people. And the achievement they have done has been tremendous. You see, that commitment is what has made China happen in a manner. Because the commitment of the people, the leadership level, the commitment of the Communist Party to change the quality of life here, the awareness of the Chinese people to change their reality to where they are now
is a model for success everywhere. So እንታይ ይብላ ኣሎ ኣነ ዝተምሃርክዎ ዝያዳ ዝብሎ ዘሎ መርሕነት ናይ ቻይና መራሕቲ ናይ ቻይና ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዘለዎም ተወፋይነት ኮሚትመንት ማለት ተወፋይነት ተወፊኻ ምስራሕ እዚ ድማ ኣብቲ ጂጂፒን ፕሬዚደንት ዘሎ ከምኡ ድማ ቅድሚ ዝነበሩ መራሕቲ ተሪኻ እቶም መራሕቲ ነቲ ህዝቢ ቻይና ኣብ ምግልጋል ክሳብ ክንደይ ተወፋይነት ኣለዎ ነዚ ክንምሃር ክኢልና ብተደጋጋሚ ኣብ ታሪክ ናይ ቻይና ትሪኦ እዩ ቻይና መራሕቲ ቻይና ክሳብ ክንደይ ንህዝቦም ተወፊዮም ካብ ከመይ ዝነበረ ቁጠባዊ ሳልሳይ ዓለም ትሕቲ ሳልሳይ ዓለም ኣብ ድኽነትን ኣብ ሽግርን ዝነበሩ ኣብ ጥርዚ ናይ ዓለም ምዕባለ ገና እኳ ብኩሉ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ እንተደይበፅሑ ኢኮኖሚናቶም ግን መበል ካልኣይ ዝለዓለ ቁጠባ ናይ ዓለም ክገብርዎ ምኽኣሎም እዚ ሓደ ዓብዪ ኣርኣያ እዩ ይብላ ኣሎ I wish the same as ዝተምሃሩ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ተዝኽእል ነይሩ ንኩልና ደስ ንበለና ቻይና ብርግፅ ፊሎዞፍናታ ዝተኸተልዎ መንገዲ ዓብ ለውጢ ገይሩ ኣብ ዓድና ግን ስቲል ክሳብ ሕጂ ኣይራናዮም ኣለና Africa, Asia, Latin America, Europe, America. So it's really the outcome, the value system that was there, that motivated young people and many everywhere in the world is what values my presence here in China. Well, speaking of the motivation of young people, Mr. President, we heard that you once took not only your own kids, but also many teenagers in Eritrea to visit events at the Chinese embassy in Eritrea. So why is that? And especially, why do you think it is important for young people to gain an understanding and knowledge of China at an early age? كما تقول الله توسع خدمة قبل China زلك ኣብ ሓደ ግዜ ደቂ ኻን ካልኦትና ኣሽቱን ኣብ ኤምባሲ ናይ ቻይና ብምውሳድ ብዛዕባ ቻይና ንኽፈልጡ ከም ዝገበርካዮም ሰሚዐ ኣለኹ ስለምንታይ ኢኻ ሰብ ካብ ንእስነቱ ናይ ቻይና ኣካይዳን ናይ ቻይና ባህሪ ንኽፈልጥ ጽቡቕ ኮይኑ ዝስምዓካ ትብለላ እስከ ንስማዕ እዩ If you have a value system, if this value system is appreciated, goals that will have to be achieved for the sake of humanity, how do you cultivate? Early age is the secret. I call it the motor for the survival and the movement of nations. Educate every young person to commit himself to the quality of life or the quality of life of the people. Commitment to those values is critical to any developmental issue that may arise when a young man or a young woman in one nation grow up with that motivation. Motivation is very critical. How do you see? So እንታይ ኢሉ ንሰብ ነቲ ጽቡቕ ነገር ጽቡቕ ክብርታት ጽቡቕ ቫልዩስ ዝበልካዮ ካብ ንጉሁ እንተረይኻዮ ዝበለፀ እዩ ዝዓይነት እዩ ኣብ ትኽክል እታ ሓሳብናቱ ኸማን ኣይ በርሃትለይ ንዓይ ግን ብሓፈሻ ብንጉሁ ናብኡ ክትወስዶ ዘለካ እቲ ቫልዩ ሲስተም ናይ ቻይና ጽቡቕ እዩ ክዕውት ዝኽእል እዩ ላዕሊ ከብፅሕ ምዃኑ እንተሪኢና ነቲ ዓይነት ቫልዩ ሲስተም ወይ ከዓ ክብርታትን ኣካይዳን ጽቡቕ ምዃኑ ውፅኢት ዘምፅእ ተሪኻዮ ብንጉሁ ንዑ ክትሕዝ ምፍታን ጽቡቕ እዩ ንኣብነት ምናልባት ንሱ ጀነራል ቫልዩ ሲስተም ኢልዋ ግን ቻይናውያን ሓደ ካብቲ ንምዕራባውያን ኣዝዩ ሰሓብነት ናብ ቻይና ዝገብሮም ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ኣረዳድኣን ኣብ ስራሕን ኣብ ፃዕርን ናይ ብሓቂ ፃዕራማት ህዝቢ እዮም ሓደ ቻይናዊ ን15 ሰዓት ንኽሰርሕ ኣብ ፋብሪካ ፀገም የብሉን ኣብ ካልእ ዓለም ፋብሪካታት ናይ ዓለም ብምሉእ ንቻይናታት ኩለን ካምፓኒታት ፋብሪካታትን ንቻይና ክገብራ ዝኽእላ ዝመረፃ ቻይናውያን ሕሱራ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ኣይኮኑን ካብ ቻይና ዝሓስሩ ብዙሓት እዮም ህንዲ ካብ ቻይና ይሓስር ኖርማሊ ፊሊፒን ካብኦም ይሓስር ኹን ካልኦት ብዙሓት ኣለዉ እቲ ናብ ቻይና ዘኽዶ ምክንያት ግን ሓደ ስነ ምግባር ናይ ስራሕ ኣለዎም ካልኣይ ድማ ተፀሚምካ ንነዊሕ እዋን ምስራሕ ኣሎ ዲስፕሊን ሃርድ ወርክ ሜንታሊቲ ናይ ፃዕሪ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ስለ ዘለዎም ብዙሕ ሰብ ካብ ቻይናውያን ከም ግለሰብ ክመሃሮ ዝኽእል ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣሎ and that's why it work ethics ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ሜንታሊቲ ናይ ቻይናውያን እንተተኸቲልካዮ ከም ሕብረተሰብ ክዕውተካ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ናይ ስራሕ ሜንታሊቲ ዘለዎም ሕብረተሰብ እዮም ብመንፅሩ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ቀደም ኣዝዩ ብርቱዕ ናይ ስራሕ ሜንታሊቲን ክሬቲቪቲን ነይርዎም ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ተሪኻዮ ግን ስራሕ ሃይዲ ኣይፈቱን እዩ ካብ ስራሕ ካድሚ ዝደሊ እቲ ዝበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ ብመንፅሩ ድማ እቲ ኢኮኖሚናቶም ንዑ ረፍሌክት ይገብራሉ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ንላዕሊ ጃምፕ ዝገብር ዘሎ ብመሰረቱ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ስለ ዘፍርዩ ዘለዉ እዩ ስለዚ we will see moving forward ከመይ ክኸውን ይኽእል ንመቐፃሊ ግን that was a very good point The path of China's modernization. The achievement in China have proven that the modernization and industrialization of China has been the secret of what we see today happen. What that sends as a message, it's a model for other continents and other peoples to see to China as a model. How has China achieved this? This underdeveloped country, this country that was considered to be backward by all standards in the era after the Second World War,
Now go back and see what has happened. Why has this modernization and industrialization of China transformed lives? Why is China now engaged in even transforming the global order? It's inspiring to see the achievements of China. It's inspiring particularly for the people in Africa. They can learn a lot from this experience. Well, apart from the cooperation in sector. So this is one of the أزيد بغزربا جن بقمت على دما دسمع كزربا China أبنت يعني أفريقيا يعني بلا الله which is absolutely true. China قدمي 5 عامات لتسي أب 7 maybe أب 6 أزياء بدخلنا تتلاقية سالسة عالم ناي سالسة عالم يعني يرى. In fact بزحت ميتين شجرين زنا برام حزبية منيرهم. نعمتها دما دارجا 100 عامات the lost عامات طفو 100 عامات زبلون يروم 100 عامات أب حماق كنتات يوم نيرهم. how come زياتهم مزخول حزبناتهم فلو يسقطها زي بلهم كنسهم أبوش تحصير عامتات كاب 8 كسب كبابي أب كبابي 4 عامات 5 عامات ترايو زي فلت لو تكيرهم نفس وكف هاجر أفريقيا نزل موديل اللي زخت كتله مخالط نيرا إن إسياس حدا كابتوم نتشاينا first hand experience زنبوري نيرو how come كابتس أن حدا تلغ زخونه زمدنا مس تشاينا كجبر زي كعلي كم زي عينة تحساسبا زنبورو مغنياتو زحلف 3 عامات قعزنا يرتران تاريخايو نتي نتا نمو حس بزع بدهوتات كقاط ما خمس أنهين عن رجالنا مغنياتو أنصار مرقز أمريكا اندحر لك خوينو كل جزء أمريكا بستفل عليه من قد تشالنج خد قبرك سلازي بتخكل كمنا تشاينا ابن أمريكا درجة كتواسا أي تخليها سلامنتاي نت تشاينا تخطلو زنبرات سوفت بوليسي مس أمريكا كونفرونتيشن ويكا موروارن بأسي كونفرونت خي قبرت كأسيلا حراي نابلت أبز حالفة 5 عامات يعني أمريكا قص كتزاربها جميرة تشاينا مغنياتو بإيكونومي بوتهدروا عقمن ابن أمريكا زودادر عقم سلازتري سلامنتاي نزنا تشاينا industrialization policy كخطلو زي كالك ساب كندزي رديتن تمكرون أفلطونا تشاينا انكلوهم كي تحساسبني أي طرفن كنقصلينا أجد سيتبون على حجز بلا including agriculture, infrastructure, mineral mining, etc. You know, the cooperation in cultural and people-to-people exchanges are also gaining momentum between the two countries. And that's exciting to you as well, right, Mr. President? It's very comprehensive. It's comprehensive. It may involve a number of economic sectors: infrastructure, energy, water resource, agriculture, tourism. Sectors, industries will have to be developed. But again, the solidarity will have to include the soft power. The soft power. The soft power exactly. is For the cultural media exchange. The cultural exchange is very critical. Now, it's not only a matter of solidarity, working together on the economic sectors, developmental programs here and there, but the cultural exchange of peoples everywhere is very critical. You share and appreciate values. Sharing and appreciating values gives you more strength. It multiplies your capability of doing things. You have to communicate. You have to tell each other stories. You have to find and share values. Speaking of culture. So very important انتبه بلالو بزح عينت زمدناتات مس تشاينا تسمعكم الله مس مرحنا تشاينا مالتيو حركه بدما اب حرشه اب استفلالي سيكتور سو كما يتريو نزي الى سوري مس حتى انتايلوا بزح سيكتور تتكوري كومبريهنسيف ابي نخلو كل مداي زتكوري زمدن سمعنا غيرنا زلنا زسميو نس دما بحرشه بتوريزم اب اندستري اب كوتاس بزح زبله للي دما ابتي بحلاوي cultural people to people relations حزبي زمدنا مهنات زدمان تايلو اقداش نطبي اتي كجبر زخل زمدنا سبات كبرتات ناتوم ويكا value ناتوم exchange and حرقيرم نتزقبر زمدنا more strengths يبو يبلالو so ازز بحال زلو كعدا عبي strategic كاو زمدنا خم تقبريو زرزلو we will see how this is going to go forward مالت كابزقبر حيال واني كابزقبر ورحل قال غير already تي از انترفيو زخاب زقبر we will see اتزب بحال زلو اب كمي عينت مدرخ كفتسامي بخمي كقبريو نقزي نقطفو Mr. President, you have a very, in-depth and comprehensive knowledge of Chinese culture and history. So is there some special you would like to share with us? I modestly say I know very little, even though I am eager to know more about this culture. And there is no end, there is no limit to what we can learn from this culture. It's the achievement of generations of thousands of years. Have you been to the Great Wall of China?
How's it feel? Go and see that achievement. Go and see every stone, every piece of stone, image carved on stone. Go and see the achievements of Chinese art. Go and see the achievements of Chinese history and culture. There are so many things to learn from the Chinese history, from Chinese civilization, and modern achievements of China. Mr. President, you first came to China. So እንታይ ኢላ ሓቲታቶ ንቻይና ታሪክና ቻይና ነመፃፃና ቻይና ነካይዳና ቻይና ፅቡቅ ርዲ ዘለካ ክትመስል እስከ ገለ ካብ ተምሃርካሉ ንገረና ዘለቶ ወላ እኳ ይፈልጥ ትኾንካ ኣዝዩ ውዕድ እየ ዝፈልጥ ምክንያቱ ቻይና ኣዝዩ ሰፊሕ ታሪክ ዘለዋ ኣብዚኣ ክወስኸልኩም ካብታ ንሱ ዝበላ ናይ ቻይና ታሪክ ኣዝዩ ፀቢብ ዝበፅሐ ሰብ ዝፈልጥ ምክንያቱ ቻይና ንዘበናት ሓያል ሃገር ዝነበረት እያ ቻይና ሕጂ ኮነትና ፓወር ትመፅእ ዘላ ዝነበራ ፓወር እያ ትመልስ ዘላ እዩ ዝበሃል ንዘበናት ሓያል ዝኾነ ስልጣነ እዚ ዲሞክራሲን ገለመለን ዝበሃል ዘሎ ቻይና ካብ ቀደም ይፈልጥዎ ከም ዝነበሩ ግን ብንግስነታት ስለ ዝመሓደሩ ዝነበሩ ካብ ንግስነት ናብ ንግስነት 100 ዓመት ፅቡቅ ምስ ከዱ ከም ብሓድሽ ፀገማት የጋጥሞም ከም ዝነበረ ሓንቲ ስፔሻል መፅሓፍ ኣላ ኣብ ዝሓለፈ ገለ ካብተን ዝፈትዎም መፅሓፍቲ ኮይና ዘላ Changing World Order ትብል ብሬይ ዳሊዮ ዝተፃሕፈት ፕሊስ I highly recommend ንኩሎም ሲቪላይዜሽን ንግስነታትን ክሳብ 5000 ቅድሚ ናይ 5000 እዩ ናይ 500 ዓመት ታሪክ ተመሊሱ መፅናዕቲ እዩ ዝገብር ስለዚ ንኩሉ ንግስነታትን ስልጣነታትን እዩ ዝዛረብ I highly recommend that ንግረ መንገደይ ናብ ምውዳእ ገፅና ኢና ክንከይድ ሓንቲ ክንሰምዕ መደን ነዋሕ ስለ ዝኾነት ምውዳእ ይንኽእልና China when you were very young in your 20s, and then afterwards you have also visited China a couple of times, and now this time again. So what are some of the major changes that you have witnessed with your own eyes? My yardstick is see even from very far away, following the developments in China. I've been here last probably 2005, Right. almost 18 years now. Yes. 2005, I've seen with my own eyes so many things. Now I come back and see the same thing, dramatic. It's beyond my own expectations. The ultimate benefit is it's inspiring message that gives you more confidence, more commitment to what you have to do. And I say thank you for your achievements. We have learned a lot. We can see the future from here. Can you share with us some details? So እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ ሞድ ቅድሚ ሕጂ መፅየ ዝነበርኩ 2005 እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜትን ክሳብ ሕጅን ኣፍኮርስ ካብ 2005 ክሳብ ሕጂ ቻይና ትሬመንደስሊ ዓብያ ሓቂ ንምዝራብ ብኢኮኖሚካል ተርምስ ክትሪኦ ከለካ ካብ ዝረኣኽዎ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ዓብዪ ለውጢ ከም ዝገበረት እዩ ኤርትራ ካብ 2005 ክሳብ ሕጂ እንታይ ገይራ is another question and I really hope ክንዲ ምንታይ ፖለቲካዊ ፍልሊ ኣለና ምስ ኣካይዳ ዘሎ ኣነ ብውልቀይ ማለት እዩ ክንዲ ምንታይ ኣጋበት የብለይን በቲ ዘሎ ምሕደራ ንስለት ህዝቢ ኣብ ዓዲ ዘሎ ክሳብ እቲ ካልእ ንደልዮ ዝርከብ ንስለት ኣብቲ ዓዲ ዝነብር ዘሎ ሓደ ነገር ለውጢ ተገይሩ እቲ ህዝቢ ሰላምን ርግኣትን ፅቡቅ ተስፋ ንኽረክብ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካዊ ለውጢ ትደልዮ ካላርስ እዩ እቲ ቁጠባ ናይቲ ህዝቢ ደይ ቱ ደይ መዓልታዊ ዝነብሮ ዘሎ ግን ካልእ ሪያሊቲ ስለ ዝኾነ I hope ቅልጡፍ ዝኾነ ቁጠባዊ ትራንስፎርሜሽን ንእሽተይ ለውጢ ዘይኮነ ሱር በተኻዊ ለውጢ እዩ ዘድልዮ እቲ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ነዚ ናይ ቻይና ደረጃ ንቻይና ዝፈልጥ ንቻይና ዘድንቕ ፕሬዚደንት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ስለዚ I hope ነቲ ዝሪኦ ዘሎን ዝሰምዖ ዘሎን ዝፈልጦን ናብ ተግባር ክቕይረሉ ዝኽእል መንገዲ እዚ ድማ ኣብ ዘይተደልየ ፖለቲካዊ ኮንፍሮንቴሽን እስከያተኻ ይኸውን ዝኽእል ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ትብለላ ኢንተረስቲንግ ስለ ዝኾነ ክውድድ ኣለኹ ግን ኢንተርቪው is very interesting. For instance, some of the changes that you have witnessed, as you mentioned, with your own eyes, that you think are particularly inspiring to you when you governing your country? I can talk about that for hours. Maybe just one. Go and see the infrastructural achievement, the achievements in technology. Go and see a number of other sensitive areas. You have Huawei, for example. Okay, Huawei is an industry. Huawei has made tremendous achievements in the electronics industry. The LCD watches were not here in China when I was here 50 years ago. Now I can see Huawei is providing global markets with the latest technologies in electronics. We expect more to happen in the future. So that's why I say it's a very long story. It will take so many hours for me to talk about this. So ክሳብ ክንደይ ኤክሳይትድ ኮይኑ ከም ዘሎ በቲ ናይ ቻይና ዝረኣዮ ኦፍኮርስ ቻይና ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሪኦ ከሎ ዘገርም ዓይነት ቅልጣፈ ዘለዎ ምዕባለ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብ ኩሉ ሴክተር ድማ ሚሊተሪ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝሪእዎ ዘለዉ and I hope እዚ ነገራት እዚ I hope he can speak about his own country ብከምዚ ዓይነት ፓሽን ትማላ ኣብዚ ነርና look at us ኣበይ በፂሕና ኣለና ኣብዚ ሓለፈ ክንዚ ዓመታት ዝገበርናዮ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዝገበርናዮ ለውጢ ብምባል ኣፍ ልቡ ነፊሑ ክዛረበሉ ዝኽእል I know ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ልቦኹም ትድግፉ ሰባት ኣለኹም ካ ጠቕላላ ንሱ ዝብሎን ዝገብሮን ዘይትፈትዉ
ስለተጫፋት ኣለና ገለ ህዝቢ ድማ ኣሎ በቲ ዘሎ ፖለቲካ ዕጉብ ዘይኮነ ግን ኣብ ዓድና ጽቡቕ እንደሊ ወላ እቲ ፖለቲካዊ ለውጥ እንደልዮ ክሳብ ዝመጽእ እውን እቲ ህዝቢ ጽቡቕ ክነብር ጽቡቕ ነገር ክረክብ ቆልዑ ጽቡቕ ትምህርቲ ክረኽቡ ኩሉ ትሕተ ቅርጽ ልችን ካልን ኩሉ መሰረታዊ ቀረባት ንኽረክብ እዚ ንኽርከብ ድማ ኣብዘ የድሊ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ካብ ወፂኻ ኣብ ሲቪላዊ ኢንዱስትሪ ምዕባለ ኣተኪርካ እንተሰሪሕካ ዝበለፀ ምዃኑ ገለገለይኹም እጅ እንታይ ክትብሉ ኢኹም ኣበይ ፈሊጥካ ኢኻ መራሕትና ፈልጥዎ ግን 30 ዓመት ገይሮም they didn't deliver 30 ዓመት ኣብ ስልጣን ገይሮም ንሽተይ ሃገር 30 ዓመት is a lot of years ስለዚ ሓደ ሰብ እኹል ተመክሮ ዳርጋ ን30 ዓመት ካብ ማሕደር ዝኽእል ፖለቲከኛ እውን ውሑድ እዩ ዘሎ ኣብ 30 ዓመት ክትገብሮ ዘይከኣልካ ክግበር ኣይክልና ይንብልና ምክንያቱ ኣብ ዓለም there's a lot of miracles that happen ሓደሽ ነገራት ይፍጸሙ እዮም ግን I hope ነዚ ተማሂረየ ዝብሎ ዘሎ ወይ ሪዎ ኤክሳይትድ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ተዓዲ ከተግብሮ ብዙሕ ኔጌቲቭ ፊድባክ ክመጽእ ምዃኑ ይርዳእኒ ግን I really ንዓይ ዝመስለኒ ስለ ዝገብር ጽክፍታ የብለይን ፍተውዎ ጽልእዎ ነቲ ኮንተንት ካብኡ ግን ክትመሃርዎ ትኽእሉ ከም ዘሎ እና ፈለጥኩ ናይ ሎም ሃርሰብ ዝኹደ ካልእ ኢንተርቪው ክገብር ከሎ ወይ ጽቡቕ ኢንተርቪው ስናቱ እንተረኺበ ድማ ረፍሌክት ክገብረለየ ብናተይ ዝርዳእኒ ልዕለይኹም ወይ ልዕልዩ ወይ ልዕሊ ካልእ ፈሊጠ ዘይኮንኩስ ናተይ ተመክሮ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ሼር ክገብር ስለ ዝደሊ ነዋዕ ቪድዮ እያ ዓቕሊ ጌርኩም ተሪኢኹማ ድማ ብዙሕ ክትመሃሩላ ትኽእሉ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኹዲ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተጽብቑ ቻው ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብ ዝዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገጻ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብ ዝዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ቢሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብረ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብ ዝዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ